2011. Dobro, sad je on još hladan. Presnuli. Propad, ide odmah na 123.500 ili ćete nastaviti na 61. 119.82 zbog višeg skadimo, odnosno pređemo na 124.77, on će preći onda na 123.50. Probate, smo na vezi. Jel znao neko QNH? QNH 10.14. Ruta na 2000 fita. 10.14 Razumenovska, novembar 2000 fita po ruti. Novembar Kopik. Za sve lisice, tiho je do zetra, poletanje u 3-3. Posle zaokreta u desno, ka Pančevu. Poletanje u 3-3, Jenke Oskar Viski. 3-3 Razumenovska, novembar. Šta nam još fali? Lapsi. Lapsi, 10. Ajde na desnu stranu, ili dobe. Malo ćemo da se razpočne. Evo ti na 300 metara, jednu fitu. Sad teren je 200 i nešto, oko 250 metara. Roko je lisice, skok, korekcija QNH 10.14 penja, 2000 fita, 1 po 1 pređite na kreditivaciju 123.50 i javite mi se. Oskar novembar. Oskar Delta 123.50. Jenke Oskar Viski 123.5. 123.5. Hvala za listu. Vidiš koji nam je gravor speed 95, a brzina 88, znači imamo malo veći vetar. Gledaj levo iza mene. Ok, Ostranabar, želi da doda malo snage da ubrzam. Tako je, ono, da bi se pozicionirali, ono sve. Donka, šta kažeš za braćo? Uživam. Mama lepo, ovo je dobro ti kažem. Je to neko zakačio Askin automobil ili neto da se nosi?
Stepenice, koliko si, da kažem, koliko ti treba vremena do Grocke, odnosno koliko si iza mene. Svi smo tu na gomile, ne znam šta ti javim, svi smo tu. Nema problem, hvala. Stepenice, Jenki, Lima Jenki, u vizualnom kontaktu, smaknutom poredku u širini, odnosno duzini od 1 km, bukvalno ćemo doći svi iznad Grocke. Tako je, Jenki, rekao. Ne vidi se, neće. Ovako se da smijem gledati. Ako povuku, Grocka. I to je na ovu stranu Lada interesantno. Samo tako da. Da, malo desno, lagano, tako je. Stefani, Jenki, Grocka, 2014 prema Koreskoj. Jenki, završi 2000, 2119 saradnje prijatelj. Idemo na 119.10. Potvrdite mi da nijedna posada neće prelaziti 2000 fita. Potvrdio nijedna posada neće preći 2000 fita. Jenki, Jenki. Koji sad ne uvrste? Odlično. Odlično. Vidimo sve na vreme. Samo ono trebamo. Da, samo ukulja vento. Hoćete raditi da? Kolega, mi smo završili ovu akciju kolečno, idemo u Sarajevačku palanku na servis i dogodina, odnosno na jednu ćemo krenuti. Dobar dan. Znači, to je završeno. Dobro govoriš, prelepo pište u levo, lijepo ima za dalje. Kako se vam je? Hvala vam za rodine, Jenki, dobar dan. Napred ispred palanku. Prvo ćemo preko piste pravo preleteti u jug i onda iz levog ćemo se da sažaju 2.9. Eno ono dole, livada je pista. Da. Samo što je on došao na 2000, a treba je da dođe na 1000. Znači da smišao. Lima Jenki 2000 tačka razlaz
cruise, vision. Bitno je da ga sad vidimo da Gdje je on tu? ne slušamo bojicu. Aha. Ujebe. Moramo da poštujemo redosled, viš kako oni idu, da ga ne bi istekli ili sve tako. Švedska Palanka, Rudine, Yankee, Ufa, Foster, Snima, Yankee, Ufina, Avo, 229, grupa 6, aviona. Evo ga dole. Tako je. Yankee, Bravo, Whiskey, final, 229. Sada, gledaj, belo polje, flap 6. Aha. Držimo sad, gledamo gde on sleće, idemo za njim. Da mu se ne nabio. 70 korova, 75. Prema 70 puštamo, ide. Ptice vidimo dole, flaps 20. Yankee Oscar November, 4. zaokret, final za svetlo smo upalili da nas vide. Sloba je. No, on onako zaokrenuo. Da, on je kratko slete odlično. On je stavi kompas ruke na volan da vidi kameru stavi u krilu. A ne padne kad je najmanje. Yankee, Oscar, Whiskey, baza slobodna. Hvala isti Oscar November, sleće. Sad ćemo pet lapsi na ovo. Lapsi. Vidiš, on se smanja. Vidiš kako silaš dole, vidim. To nam odgovara. Gas smo skoro skinuli. Oscar Delta, final. Oscar Delta nastavi, javi kratki final, Oscar November, slobodno sletanje, kratko ako može. Ajde, sve,